पार्टी ने होंगे 2023 ने 23 अगस्त जों एवरी ईयर सेलिब्रेशन खालायो स्टेट डिमांड डे फ्रम बिगिनिंग 2009 नि सिमी जोंनि बर' गोनां सारेन्सि डेभलपमेन्टनि लिडारशिपआव लाइट थांजाक प्राय बिसिकलकनो दाबिनतियै जरावा आगरतला स्टेबल मैदान जरावा कुमलम हेडक्वार्टर बिल्डिंग एरिया जरावा दिल्ली मखाय खायै जों सेपारेट स्टेटनि डिमान्डनो जों बेस खायै खरां हिसाबै मास गेदारिं एकेबारे स्टेट लेभेल गेदारिं मखाय प्रग्राम जों एक्टिभिटिज खालामफैयो दाख्लै बेवहायनो जोंनि सेंट्रल एक्जिक्यूटिव कमिटी IPFT नि डिसिजन बाय 2023 23 अगस्त स्टेटहुड डिमांड डे आबनो जों पालायनाय दिल्ली जन्तर मन्तराव आबनो जों डिफ्राहास्टेनि लोकरा जतनो साइमनो IPFT आचायफोरनि सिमेनो एडिसि आमचाइना सुताल हास्टे सेपारेट स्टेट सानै जों 2023 ना थामैबागै देश मा खालायखांखाय 23 आगस्त ना थामैबागै देश मा खालायखांखाय जतनो साइमनो सेक्सी दलमान माने 1984 सालनि 23 आगस्त जोङो जे दिप्रासा आमचाइनाय खागैरोजाब माने उनाव बनो बेस लाइनो जों IPFT बाहायनो इंडियानि कन्स्टिट्यूशननि आर्टिकल 2 and 3 नि दारावा जों दिप्राहास्टेवा बंगै 184 जनानि राजानिबो संघाव जों मावनो कथार हास्टे सेपारेट स्टेट साननानै नांगौनाय IPFT फैलिया और दिप्राहावा फारांथि सानाय आलादा राज्य मावनो जों बेस लाइनो जोंनि सारेन्सि डेभलपमेन्ट गैयै थांनानै याबोलाफोनो जोंनि जासाबो सेंट्रल एक्जिक्यूटिव कमिटी IPFT नि जेरहाय लाबोनो जों बेसनो डिमान्डनो इशुनो जों कोनो दिना दुर्बलता खालायावै कोनो दिना जों मुखलबा तन्यावै कोनो दिना जों मावनो मालाबै तन्यावै जोंनि खालामना जों दैबो साननानै बागै दाख्लैहायनो 2023 नि 23 आगस्त न आबनो जों दिल्लीयावनो खालायसिनाय होननाय जों बांसिनै गोबां डिभिजननिफ्राय 200-250 जोंनि डेलिगेट दिल्लीयाव थांलायनाय
जों sini Central Executive Committee labuke present sini Honorable President gorong ganang sini Anta Prem Kumar Diang sini IPT ni Honorable General Secretary gorong ganang sini retired officer Lapang Deporma Shanghai the Central Committee ni leader of the Totono Tangnai Kuni Magai Joto Lukura ni Bono Koboknai sini Video Tangai Alada Rajani Dabina Parak Kisana ni Tangtaniwa Lama Lam Block by train Tangtaniwa Bharat Tangai sini program success Tangai Kipili Payasa Karajani Jamawa Kipili Jasa Kara Joto ni Lukuna Ishar Hamari Klaitum Bhagavan Sulawsan Kaisar Sulawsan Joto Sri Lagi Tentang Layong Kakai sini National Federation for New State ni all state ni representatives sini leaders rupu sini sini desa agosi Delhi ni Joto Company program sitting demonstration ni program participate mainai sini honorable National President dan NFNSD orang menang Dr. Munix Tamam dari sini ada jagawa sini National Federation for New State di sini President Chairman Dynamic sini Ibrahim Payai bang mas sini IPF tina sebamani IPF tina manbok sini kini contribution Kongo sini Dido Reddy bawa tonglai bang mas sini tonglai sini Pemerintah leadership lagi barang pengajuan Delhi desa Agos Jakarta ni semina Dosta ni semina sentak naik Delhi ni jam tamam barang tak lagi khas layu different sini national level ni sini leader of tonglai di khas layu sini government of India ni representative dalam ministry tonglai berbeda jembal lagi sebagai belajar khas layu berbeda jembal lagi sini Ay, tak lain jauh ni bagai di lewat sampai jauh, aku nanti yang berapa kau sampai bagai